Patalavatu ile mai mo ma le fa fonga mai le tanto o tino o ile nei foi a fiafio le nga tonu le mo o fa mga ruenga o le savalinga foi e ma le fo longa le tino o nei va yaso e pena ye le so lulu le so a so lu su ma lu nei o le masina Iulai lu a fe luas fulu ma le ono patam so ali inga sa fenga ye lo tanto o tino o la singa foi ya mai so le uto ma le tai o sa e ma si fo le ngata foi lea ya ngata I fale foi sa ye fainga faiva ma fanga tanga ele ma fai ona fanga lo ina le tapu inga mau ta mama tina ma tua ai ale fa no manu ma talo ile langi o au na le tua po tamo sao le tala le wa e ma le manuia faiva o le atunu o ile ne yaso ele ngata I Samoa nei ma so se Samoa lo ai tau ma le mai ma lo mau mai taro fa salonga I tafa e fio le langi o folo fatu ma fa taro fatu mai se whapoponga le nei o le programme o le Siapo Lautele I lona vaenga lua se fulu e peo nei ai le afia finai. Manatu foi o pa ia ma sao le atunu o le ale au I se whamatalanga peo o iai pe le o iai e tū maua pa ia mamamalu Samoa e o le vavau ma le whavavau. Ia aivi ia le atua I le nei tae ao a le nei foi a fiafi po le nei tae ao liunga lua o mawhaiona mōni mai lau tau so I fua malo mātou wola, o tāru toi whailoa I ma whetā pai lunga o peau ngaru le ea, e ala I le programme o le Siapo Lautele I lona vaenga e luas fulu. O le tele I o mata upu o te loa e ao na o iai se tala ma se wha amala la maina le programme o le Siapo Lautele. Ia au te loa, o te tau mawhai lava, ia le programme le Siapo Lautele e awo I wai atu ona a umi foi ona tana noa I se mata upu ia e musua foi ma au ngata fina ngalo ia ma le whaawafonga foi ia le tōtele ma ua ma whaawafonga a e lo taritanunga pe tasi pe lua se programme e a nga I le whaasoa ma tau ma whai le Siapo Lautele whaamala ma lama I le atunu ia ona whai foi leo lau oe su e suenga ma lau oe foi ngā ruenga e whesilingia pe sao vaenga o lo tuina toile whaasoa le Siapo Lautele. Ai o le leo le tātou whaasoa o issues po o mata upu o lo aria e mai matula I mai le loto I whale o le tātou tunu e maua I se malamla maanga tili ia I le tūlanga e peona ei nisi o mata upu ia e pei ua tele ina whaali ei fina ngalo ma manatu o le to tele o lo tātou tunu. Paua leo te talo o le programme o le Siapo Lautele mai mo ma le whaafonga mai sa mo nea fiafi ea a whaifo e maua lea wanoa e te share ma e comment ai lunga o le tātou programme mai se lunga o le tātou YouTube live ia le te talo lava le programme o le Siapo Lautele ia whaia ia lau comment po lau saunoanga I le ngangana whaaloalo e lea whaina po whiale tu e te au iai tūlanga tau polkiki pe e te fast pe e te JPP pe te sap, pe te tutu tasi, pe te le fia o e ia I anga wha porkiki a o le tua lalo le programme wha lia ia lou fina ngalo malo manatu wha lia I le ngangana wha alo e wha alo ngia tele le tātou programme so se fina ngalo so se tasi ia mata mai lava I taitai o le tātou tunu po our leaders e o lau fo I so se tangata so I fua I lona fina ngalo malona manatu wha lia o le talo na le programme a whai mai mo mai I le nea fiafi se I share le tātou live follow foi le tātou Facebook page ia ma like le tātou programme ia ma whaauaona e subscribe ani lunga o le tātou YouTube channel a le tātou programme o le Siapo Lautele e nei mata upo e anga I le whaasoa ha tamu whai le Siapo Lautele whaamala malama I le atunu I le fiafi le nei ona taatia atu le io au tafa I lau oe whaitalia pe e te taliaina le whaamala malama a le Siapo Lautele. Ia pe te alu foi oe e te sa ili matangi, e te wā ili, e le tūlanga o mata upolo o aria e mai, I le loto I whale o lo tātou o tono. Masalo le mata upo mua lava e fia vatu, ai se whaasoa ma se whaamala malama fo I le tātou o tono I le teimile nei. O te lo le teimi mua foi nei wa la ngā I le Siapo Lautele le mata upolo nei. O le ai o se leo o le malo. E tari mai le atunu o le teimile nei. Le ai se leo o le malo. E ale wingo la o whaamtalanga le ai se leo o le malo. Talu mai le teimi ea na
whanga solo ai whaatara noanga le tai o le atunu le fionga le ripa le mia mana vaenga tustala. O le māneia i o le taimile nā, le winga o lau whaamatalanga. O le māneia o le taimile nā, o le tasi o le geno, e ui mai ei whaamatalanga le mālo. Sau saoa mai le tai o le mālo. O loo fo i tani tonunga na iai le nāwai taimi, o se taimi pito sili le nā, o na healthy ai, ia lo tātou whaatemo kalasi. O le fesili o le media, ma au mai le tali o le mālo. O le lava le tali o le mālo, pe ete le fia iai, pe ete fia iai, pe ete au iai, pe ete te iai. A o le mea pito sili na tāua, wa e whaalongo, wa e whaafofonga, wa e mai moa ma o mata, wa tali mai le tai o lo tātou o tino. O le ale mele o e le temine ina ua vau ia ma tāu fia whilo inga le pāle mia ma le autu stala. Ma le ai se leo o minister o ka peneta i ala tu mta ngaruenga. Le ale mele o tātou mōri mawina le temine nei. O te rei loa po le ase mea wa e mōri mawina o le temine nei. Ai o le temine nei, te leo le mau whaasaralaunga. Te leo le mau whaasaralaunga. O le mau māsalo salonga. O le mau rumors. O talafatu. Tele i o meana lea e tutupu le taimire nei i lunga o le social media. Wa lei loa fo e tangata. Po le le tala sao. Pe sao lea whare walesi. Pe sao lea ngusi pepa. Pe sao lea Facebook. Wa lei loa e o tāru tangata po le le tala sao. A o fea e au mai e le tala sao. Ai sea. Le ase mafuanga. Tasi le mafuanga. Le ai se leo o le malo. O le ane mea leo tātou tala noa i le te mili nei. Le ane mea leo wha o ngai tala noa mai le malo i a tātou le te mili nei. Lau pepa. Lau pepa. Press release. Press statement. Wa le ai se vava ai atu ma sila sila atu le atunu. O saunoa mai le minister e whare tau na mta ngā ruenga lea. O saunoa mai le minister e whare tau i lea ma tā upu. Ai peia na o le whasiri ngia le tō tere ua tele fo le mautala. Mai iei lau tali tonunga o le mafua anga lea e a lai ona tele le mau whaasaralunga le to ngia ma le tele le mau fake news e anu lunga o le social media. E whaata tau le malo o le ai o se leo le malo. Le ai se leo le malo. Ua ngu sakaria. O ua ngu le malo. Se si nā whaupunga sa o e taun whaupu iai. A o le tā ua ia. O le sau sa o le sau noanga. Mai le teitai o le atu. Mai le minister e ana le nāmta ngā ruenga. O te whawhetai atu i le minister o le soifua maloloina. E uia o le prokalami le malo. Vo i lele sa whaasoa ma whaaleo mai ai. Atunga lunga ma whaafita uli. O iai le mata ngā ruenga le soifua maloloina. A le whawhetai le whionga le minister i awa au. Mo maua le taimi e sa unoa ma whaapapula mai ai. I ala ata ma la leo le malo. Tūlanga wai ai le sioki o fuala au, ma vai la au, ma tūlanga wha le tonu wai nei, le matanga ruenga o le soifua maloloina. So e ui ala le maua se awa noa e fesili atu ai le media i le fionga le minister. A o te whaatai tele le fionga i awa au ma le fionga i le minister. O le mawhauna maua le awa noa e au mai sa o isa no wha matalanga i se tasi i o porkalame. Ma sauno sa o i lava. I mea e te tupu mai le whanemai. Toa tele au le issue le whanemai. Tele. E whaero tali tonunga o tau mana au whai ngā ruenga. Le fionga i le tawai tai pule. E a manai fo mai mana au whai ngā ruenga. Issues la iai e renga mai mea. O le makua i tele a. Le voto e vevesi mai le issue le kone karate. Pe lua tesi ma le tonu miliona. Le o ta ofi le mta ngā ruenga pe sa unoa le minister. Ia ua le o atu e whaira rātou ngā ruenga. Ia, e reo mai loa iei po le arsa o ngā lea issue. Ai, o le mata upo te fia wha soa i lea fiafine nei. Ua ngungu le malo. Ua ngungu sakaria ua lei se leo. Ua lei loa tangata po ai a wha longo iai. E le whai tau uma tangata i press releases.
press statements. No. E le whaita umatangata. Ai o le tā ua o le iai o le leo le malo e tali mai le atunu. E sila fia ai e sa moa male atunu o lo o iai ni e tātou tai tai. E ana lo fa moni le atunu. O tai tai na tusi lima ma fili fili e tangata sa moa e te taula. O na aua le alo le atore niu ai tali sa o mai. Au mai ia se tali le malo i mata upu ia e tele na fesini ngia ia le atunu. Wa o le ngaruenga le media lava ia, o la tou tulou o fofonga matalinga o le atunu. O la tou e o e faa leoa, ma fesini ngia leaders po taitai o se atunu temokalasi. I meo lo o atu ngalu ma fai tio ma avatu e le atunu. So ele mafaila o na faa mala malama se tamama se tina matua. Ia po o nisi fo o talavou po o nisi o le atunu. Pe ale ai se avanoa e avatu e le media, pe au mai le malo e le media, e fesili ngia ai, fai unga fai. O vaenga e pei ona i ai le faa soa ino tupe le malo, o polo keti le malo. Al mele o el temine o le aise leo le malo. Ai ai lo tali tonunga wa uia e le ngaruenga fatu stala. E le fatu nua mai fa sa o na fatu nu le prokalame tai o le atunu. Ai o le tu lalo le prokalame le Siapo Lautele. E tai o le atunu e te tau ona to e seu sila i vaenga ia. E te tau ona faava noa lava se taimi. Maybe tasi le vai aso. Au mai e se leo le malo. I le atunu. Samoa o le wha au le tau wa Iran ma Amerika au al popole lo lava le tātou suau. Wa o le mea leo tātou mori mawina le taimile nei. Ua wha o ngā mai o fisa sili po CEOs am tā ngā ruenga i lalo le komiti fo i leo le fautua mo whalawelave te tupu whafuasei. Ai e leo tautonunga e fia whaafofonga ma fia whaalongo. E le whapeo o whai atu nei e tau leanga ina ma tau maua lalo ina ngā ruenga anai CEOs le ai tulou. Wha maa lone ngā lulue. E whai pia la tau press conference i vai a status. Ai e te lea tu lea vanoa. E fia whaafofonga ma fia whaalongo ma mai moma mata i le atunu. I tai o le malo. Tai o le atunu. Lau o whionga i le Ministerial so i fua malolo ina saunoa mai. O le are mea o tupu i tātou whala au, ma vaila au, saunoa mai le o le Ministerial. Ia, o le tūlanga e peona iei, nisi o whawhita uli, ma whita alo aria e mai tono le tātou atunu. The best person e saunoa mai e tali mai le atunu, o le whionga i le ri pāre mia. A whaiwa le avanoa o tūtua ngia le whionga le ri pāre mia. Maybe o le sui pāre mia, le whionga i le ia muripola. E sau noa mai ae te tau. O lau le nātu o lalo whaatu stala ma di pokalai ma di Siapo Lautele. E te tau ona i ai se leo le malo. E te tau ona i ai se leo le malo. O nisi foi vaenga e pei ona. E pei e tau mumusu foi a wai. Tele tau sanga o walu foi e wha interview te i taima. I ta la tau maunurunga. E pei e tau le fia. E le tūsi tala ma le vaenga le media. Ai lua kore fesili pei e kau maai. Pe e kau vela foi le fesili. Are mea ia, o le hale tali ale malo e tali ai. E te tau ana au mai. E le mo le tusitala. E le mo le whaasalalau. Ai mo le atunu. Lai mai moa mata mai masalo salo ma tu fesili. E le tele o nei mau wha mtalanga. O le tā ua na o le tali o le fesili. Ia o se si wha upunga e. E wha upu ai ia le tūlanga e peona iai le nei vai tau ma le mūsua o le mālo e wheloa i matusitala. E whai ngō fia. Mei piwa. Ai fesili. Ai, o le tā ua fo i o vaenga ia o le wheloa i o taitai o le mālo ma le autusitala. E ave e sei masalo salonga o le atunu, mo taru tangata. E leise meo na nae le mālo. Wai alan pe e musu e whawhisanga i lo una tali tonunga wa uia.
E longo fia le ta e musu po se minista e musu e fa sanga i le media pe feilo ai ma le media ma la tu stala. Ona e se mea pio. E se mea se o lae musu i meane ua fesilia toile media ai le lopo le ale tali. E pau ana o le mafuanga le ina pe e musu ia se tai o se atunu upo se minista fo i so se atunu i lo una tali tonunga po fiti tonga Cook Islands e Papua New Zealand. Na pau ana o le vaenga e alaina musu e feilo ai ma se tusitala po le uva sila lau. I meane ua mauai se fai unga se po o se fai unga e le tarafea ngai matula fono. O lo o fai ale na minista. A o le tuli atu le media. A o lo tanunga ma lau tu o lalo. I le malo le nei vai tau. E ta tau na iai se leo le malo. Vai e so umma. Ai maisi o le nei vai tau e le o toe fai ngō fie. Le sao o le social media o lo iai le teimi le nei ma alu ai mau wha matalanga. Whaawitai o lea mai ia press release o lo tali mai ai po, press statement te le malo. Ai, e le mawhai fo i le tamama le tina. Wa po le vaai, wa wha le tonu le vaai. Ma i la tau fo i lea, e le mawhai ona whai tawina vaenga ia. O na malama lama i le stand po le tūlanga o le malo i se mata upu o lo langa atu e le tunu. Ai o le manaia ia, pe po le vaai, ia a tara noa mai lava le pare mia po le minista e na te langona ina e mana malama foi ai o le tāua o le whailoa inga le malo ma le autu stala ma au mai se leo le malo e na ia sila fia i le atunu o fea o a ngai ai ia pulenga le tātou whainga malo e peo na pālota ai ia le to tele o le tātou atunu. Vaenga mua na o le porkalame o le Siapo Lautele i le afiafi le nei. O le vaenga le na lua o le porkalame o le Siapo Lautele le nei afiafi le si le fia ma le mai mo mai le tātou atunu. O le ua o mai le whai unga le whaamisidonga i le aso nafi e le talia i le talo sanga a pili a le afionga i whaipule i le tō wha ai foi. Le ala i pule rimoni ai afi. Ua le talia lana tālo sanga e na ia toi apili le whaai unga a le tumaitai whaamasino i a talasa o le whaamasinonga whai tū mālo e wha tau ni mata upu foi lea e a namolia i le fionga i le pāle mia ma stasi foi o sui o le pāle mene sa iai o stasi o li leo manisi o le whaai unga lava nāle a le whaamasino ia ma e leo talia la le apili a o la ua talia ina ia whanga solo submissions fo ia lo ia. I le aso whao se te ma. E wha tau lea i le isi talo sanga le tō whale ala i le pule. E to ilo le whaai unga a le wha masinonga. A le fionga i le wha masino i a talasa. Sala o lai le talia le isi vaenga. A o lai talia le isi vaenga. Ia e a ngai lea ina ia whai atuai ia submissions alo ia. E to ilo ai le whaai unga. Ia ale tumaitai whaamasino o le ase tūlanga e ai. O rano winga, o lau tau mai tau atu i ai, o wairanga i le wau se lo ia, o lau tau mai tau atu i ai. A whai e toi whai le vaenga le, toi ilo le whaai unga, ma toi mawai nisi vaenga na lape ai le whaai unga. E te lela le avanoa e ono toi whanga soro. I le case pe toi te tala le pili, ai a whapea lava le ai. Ia, o lai mara malamam si le fia e whaamasino, e a mai la tō lo ia e popoto ma ta mai le tūlanga o le tūla whono. Ai o le vaenga tā ua i le case le nei. Wa o lea ua ma mai le whaai unga mauti noa male sao. E matua pe pelo lava mori maua le ri o Samle na whai e whatatau. E tua inga na tua i ai le tō whale ala i le pule. E matua le ai mase mori maua Samuelu e sao. A o lefa wa mai le whaai unga le tumaitai whaamasino i a talasa. E le sala ia le fionga le ripare mia la auri le mali toa. E le o sala fo i e mama fo i le fionga i a puleai. Papea fo i le toa wha li o whaatau malama le li leo leo. Na le pauta ngata ia na maua le whaasalanga na o Sam, se vai, lonto o lua e a ma lise. Pauna o tangata o lena iai whaasalanga.
E a of puleai o li o whaatau malama ma la auri le maali toa. E leini whaasalanga ona e leo whaamaunia mōrianga leo leo. O le tasi nā vaenga e whaapupula o le keisa leo leo ma le fionga i le pāremia mai la tau nei. E leo se keisa le ala i le pule ma vaenga ia. Le ala ntau ma whaile ala le pule e whaila le apili a o le mea saoa o i lātou sa te tauona o lātou a vea se talo sanga e to e pili le whaai unga. O le mtanga ruenga o leo leo. O lātou na e te tau o na a vea se talo sanga e to e a pili e le whaai unga. Ai se awa le a vea e se talo sanga e to e pili e le whaai unga. Why? Ia e tali oe. E whaape whio na o e to e a pili le whaai unga. O le afionga i le li pāremia, o le minister, o le mitanga ruenga o leo leo. Whainga tāna, whaina nā mea se mitanga ruenga o le sau whaile lato minister. Ai leo le vaenga nā leo te tuli tulia. E leo le vaenga nā leo o te tuli tulia. I le keis lea. O le vaenga leo te tuli tulia i le keis lea. O leo whai mai talasa. Ma mala uli, afionga le li pāremia, tulou. Ma le fionga fupureai. Ma li o whaatau malama. O le mea leo te tuli tulia. Whaamata. E le o le awanoa le nei o le fionga i le taitai o le malo. Le fionga i le li pāremia. Le fionga i a fupureai. Ma le tō wha li o whaatau malama. I le ami o tonu. E le o le awanoa le nei o te taulona tō whaasanga. Sūnum tanga ruenga o leo leo. That's my point. Su le matanga ruenga o leo leo. Ai sea o te whai atua Yesu. Le anga fo i o tau le anga ina o tau tamari anga. O tau le anga ina o tau te to lua ma whanau ma ainga. Pele alanga te tau loa o na o mai lo i la tau nei e sūrum tanga ruenga o leo leo. Wale o umar keisa mai talasa. Mama o tau. So why not? Sūrum tanga ruenga o leo leo. 4 miliona. Po le ale tūlanga e iai. E tau atu ai. E se sēr whaai unga morianga leo leo na mori ai au tau. Ai se ai le whai ai le nā whaai unga. Po le nā move. E le teitai o le mā loma. Po le ai mali o whaatau malama. Ai se a me le anga i e whai le move le nā. I don't know. Tailo. Te reiro po le ala ue tali. Ai a whai e a ngā i se ise la tau e sūru ma tā ngā ruenga. Ora no winga. E to e sa eni uma mea ilunga le whaamasinonga. Le keisi lea. E koe au mai uma ilunga mori mau ma vaenga ia pe awha pe e whaasanga se su. Ka maka leo le mafu anga leo le reason na. Le ala inga au nga te tāwhina ngalo i lātou e sūru mta ngalo. But ana o au te loa te amio tonu, sū. Ai se a, tau leanga ina le tō lua ma le whanau a inga mau ai maise. O le tamari anga o le fionga i le te tai o le malo. Le fionga a pule a i foi. Ai maise o le tō whali o whaatau malama. Nā rau whapena atu. O le whasini le na. Whaamata e leo mai loa e sūru mta ngā ruenga. Ona o le taimin matua i stress, pressure, nei a inga o whanau, tau le ina le mau whaasalaunga, whaate tau le mata upure nei. Wa o le maa nei a fwoi o le su. Wa e koe ilo ai loa la le court the case. Koe au mai uma mori mau ma vaenga ia, you know? Vaenga whai ua le porkalame o le Siapo Lautele nei a fiafi na mai moa ma le whaafonga mai a le tātou atanu. E o mai le taimile nei. Te leo mai loa pe whaamaonia ai au te loa e o mai le taimile nei. Ea, e le i uina mai lava ia se whaasalaunga fo i lea. Ea, mai le tūlanga e pe o na iai ia. Le pālota fo i lea le tū malo whale a lili tasi. Ea, ma pai monga tonu. Wa levo na umar whaamsinonga. A o lea le iloa po a whea whai el pālota. Wa levo.
O le vana tō lau le iunga le whamasinonga. E le lopo a whewhai le pālota. Ai se a ua tuai ai o na whaalau I loa e le komisina ma le komisi o whainga pālota le aso le pālota lea. Ai se a. A me ua tuai ai. A me ua toso umi ai le pālota e nei tū mālo nei tō lua wale o iaino la leo le teimile nei ia I polo keti ma le telo vaenga whai e le atunu. E le maa fua mai le komisi o whainga pālota wha mole mole. O lea e whaatali le komisi o whainga pālota. I le awhionga I le whonga whetalai. O ia e te tauona tu ina maila na polo inga. Ina ia longo alo ia ai. Uawa noa no foa o whale ali tasi. Ma vai maunga tolu. O le proses maasani lava le nā. Uma le whaai unga le whaamisinonga le court. Au mai ia le saunoanga po o le notice a le whafonga whetalai. Ona whatoa au mai loa le komisina malona ofisa o whainga palo. Tam whata atia le aso e whai eil whainga whitwhilinga o se palota. Ia le walewa na uma fia vai aso taruna uma na tō lau le unga. E le au mai a lava ia le whaasalaunga a le whafonga whetalai. Ona no winga a whaapea e uma tuare nei wa iaso e le au mai a lava ia. E whaataritari o le lano le tūla whono. E le mawhai na kou ahead le official komisio whainga pālota issue mai le aso e whai ele pālota. E whaatali se au mai le whaasesilanga aloa ia le whonga whetalai. Ona whato a au mai le aso le pālota. A o le whesiri tele. Wai? Ai se a ua tuai ai. Ai se a ua tuai ai ona au mai le whaasalaunga. A le fionga I le whonga whetalai, I le awa noa I leo no fōa I tū mālone I tolu. Awa atuai lava le whaasalaunga le whonga whetalai, ua tuai fōi le ofisa o whainga pālota. Ke le I o māsaro salonga, u te lofo o le te mai moa mai whaafonga mai, e iai fōi o oe māsaro salonga lo e māsaro salo, maybe what? Masalo po le a, masalo po le e, masalo po le I, wala I ona whaatuai. Ia, e whai ngō fia ona tātou iloin. Se I vanga na aile tangata e pōngi salo na lalolangi, e matua le au I eile malama o le toso umi, po le ale vaenga. Ai, e whai ngō fia ona tātou iloin na maoso tātou māsalo salonga. I le tuai ona au mai o le whaasalalonga. Awa ana vawe na mai le whaasalalonga. E le inga kako māsalo salonga. E le ini whaasalalonga e whaia, e whaasanga, I whaai unga whapenei. Ai ua tupu le whesiringia, ma tupu ia le oso ane o māsaro salonga, ia ma whauwhaunga o le atunu, o le tuai na au mai o le whaasalaunga, a le fionga ma malu I le whonga whetalai o le mautawhono o le pāremene. Po le meao, po kau wha maukungi sui, po angi vaenga, o ke ofo a uia. A o te taua na au mail whaasalaunga I le vai asole nei. Tā pena I eile ofiso whainga pālota le atunu. Ea mole pālota a whale a lili tasi. Ai maise o vai maunga tōru. O nei mata upu ia, po nei issues ia o te manatu, te whaasoa I le whiawhire nei, ma tu atu ina ia wha malama fo I le mamalo le tātou atunu. I mata upu lo o alia e mai. I le loto I whale o Samoa. Ia I le tūlanga e peona iai, ia ma tātou whisiringi a fo I tai o le tātou malo I ma tā upu o loa fia I le loto I whale o Samoa. Ai tū mau pēr e whaalongia le programme le Siapo Lautele o tai o le atunu. Ai le tu uai le tātou pito la au le whisiri pēr. Whisiri pēr. O le leo le whisiri na ia malama ai le atunu I mea o lo tupu. Ai ale ai lo se tali. O no so lo leo tātou māsalo salonga, o ani mea o nā, o ani mea o tau mia. So e fiu la wha matalanga e tau fiufi ma tau tāmi solo. Ai au mai are tari o le mālo I mta upe whisiringi ai e tangata Lautele. Whai ngō fie lava o na māla malapa. Se whapoponga o programme o le Siapo Lautele I le tau le whae le whiawhia tae ao. Whaaftai tele le mai mōma le whaafonga mai o le tātou tunu o ma le tani tanunga, wa maua se mālamala ama angala I titi
I vaenga na tau mawhaida porkalame le Siapo Lautele whaasoa ea matui na atu i le nei fo i vaenga o le afiafi. Maruia tele whaasaunga le atino whaasoi fuia.